پارتیین کوردیین روژاوای کوردستان روشنبیر و کسایتین سربخوا لقام شلوهاتن گل هف و دبن سرناو کرد و گوهرین سیاسی لسوریه زحمتی و آسوین پیش روژه پانلک لدار خستن. پانل جالی هفگرتنا روشنبیرین روژاوای کوردستان و هات اساس کرن. دناوا گفتگویان دا فوکس لسر آوا کرنا شاندکه هف بش بو. آلین کردی کم کردن نونرین وان لور ما خواست گفتگویی که چه بکن پانیل که ان پرسین دهش گل دهانه ما خواست اموان بینن روجوه و یکسر جوان بپرسن که حیاکشان آسید کارم بر سوین وان بدن اروهاجی ما خواست وقت نافن دهره که به واری داجی جهك و دانوستاندن ورکرین نبر آلیان کردی دا. سرکردین پارتیین سیاسی دیار دکن دمک نزیک ده اوی شانده کردی آوا بکن و لگل شامه دست به دیالوگان بکن. دولتك نو آباد بی. آوا کتی ده امکار بن بهاری. گرک روزین پیشیام پشتی کنفرانس چه بو پشتی گلک شانده پیروزباهی هاتن کرن ایدی گرک او قوا دو یمین ایدی پارتیین سیاسی رونین از بجم الگور هجمارا هاتی دیار کرنج بو شانده گفتگو بکن نونرین خدرخن بلکی هر کس نکاری بهرد ناف شانده دی جی خو بگرن لی آخری گرین کی باشترت کار جی خو بگره کی باشترت کار دبر وی بلگی دی تکوشین بک دیالوگ بکش بو بده قبول کرن افجی گرک دمی پیش دی نقاش به لسری کرن و شانده به دیار کرن شام حاضرش ديالوج كره وك اما قادرن نشكل كن ايجونا بردكن لحين هاجي ليبيا هناك تشتانه شو بيوستيك وي هي جو كردن كعلزجينا كنت في مساله غوارتن سوري تشي دبن وقتاوي از بيجم كرد حاضر بن شانداش خو جير حاضري تكرن وباوري امد نيزيك وشاندا وينافي وان بيت دار خستن دمك نيزيك وكرد حاضر نجم از بيجم از دبم روجان میوانک ji başûrê Kurdistanê jî amade bû ji partiyên Kurdî xwast ku şandeke beş durust bikin. لە هەموو لایەنەکانی ئێرە خوێنی شەهیدەکانیان لەبیر نەچێ خوێنی هیلاکەتی میلەتی کوردیان لەبەر نەچێ زوڵم و زۆریان لەبیر نەچێ ئێستاش فرسەتێکمان بۆ هاتووە فرسەتێکی ئاڵتونیە زێڕینە ئەبێ ئێمە لە دەستی نین بە یەکگرتن سەرەکەون ئەگەر یەک نەگرن سەر ناکەون زۆر زەحمەتە بێ ماندووە بن. Roja 26 meha derbasbûyî partiyên siyasiyên Rojava wekî gava yekemîn konferansa Yekîlîsiyê li dar xistin û gava duyemîn jî çav li ser avakirina şandeya hevbeş in.